Prvi festival piva u Podrinju održan je proteklog vikenda u organizaciji kluba Budimlija. Loznički dani piva privukli su i goste iz Holandije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Iz kluba Budimlija poručuju da su izuzetno zadovoljni zbog ove posete koja predstavlja izvestan napredak turizma u našem gradu. Gosti iz inostranstva imali su priliku da uživaju u događaju koji postoji u svim većim evropskim gradovima i da iz Loznice ponesu odlične utiske. Prvi festival piva u Budimliji završen je u nedelju. Posebno nam je drago što smo organizovali jedan ovakav festival. Festival je trajao 3 dana, iako je prvobitno planirano da traje 2, samo petak i subotu, ali na zahtev naših posetilaca produžili smo vreme trajanja za još jedan dan. Možemo reći da smo izuzetno zadovoljni i posetom kao i samim sadržajem. Ovu priliku koristimo da se zahvalimo svim našim prijateljima koji su doprineli da jedan ovakav festival uspe i da se po prvi put organizuje u Loznici. Također posebno smo zadovoljni što je i naša akcija koja se ticala bezbednosti u saobraćaju uspela i što je sve proteklo u najboljem redu. Nadamo se da će ovaj festival zaživeti i u buduće, jer jedan ovakav događaj, pokazalo se, apsolutno je potreban našem gradu. Posebno zanimljive bile su igre koje prate pivske festivale, a najviše simpatija pobrala je igra u ispijanju piva, to je takmičenje u ispijanju piva, kao i ostale igre koje smo organizovali. Naravno, dugujemo zahvalnosti i našim mladim bendovima. Također, dužnost nam je da podsjetimo da kompletan prihod od ovog festivala, kao i svih ostalih događaja koji su bili organizovani i koji će biti organizovani u klubu Budimlija, ide u humanitarne svrhe za porodice čija je imovina uništena u majskim poplavama koje su pogodile Srbiju. Akcija iz Budimlije za obnovu Srbije biće nastavljena i očekuje nas čitav niz zanimljivih događaja i akcija. Ni ovoga puta nisu zaboravljeni najmlađi. Dok su stariji mogli da uživaju u najrazličitijim pivima, oni mlađi takmičili su se u igrama na bazenu, koje su zbog velikog interesovanja održane po drugi put ovog leta.